Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor. Ka Lion Sports and Youth Fair yong ka Dorbarch nong Lion Mission Compound. Haga kat letri uniu banai da yok ko ya ka badminton mat ka wada angnot ko da slam de bakar chan lang wailat miki shila MLA ka thain woman le umontri yong ka chat sports and youth fair ka sarkar jilla ya kani ka badminton mat ka wachong dor arlak prapopra hajar ni liang MLA da ya rabu arlak kat wa ka prapopra hajar da pendap da ka Lion Sports and Youth Fair. Haga ya lang wai ya ka badminton court mat wada penman ha auditorium hall ka Dorbarch nong Lion Mission Compound hei pelai uwijan empo leng charman Lion Sports and Youth Fair de em lang le wailat miki shila kam ukong san ki wehe wasian ka Dorbarch nong wagi wacha khut singyaw bha ne liang wailat miki shila hawa klam ha gani singi ong kam ki we singyaw komen ki wo yo hawa pen em kam hok ya iwan wada najrong wo tholat chu ka monuman ikirkhu yagi khon ka chnong. Hawa ya ro iway ikublay ya ka Lion Sports and Youth Fair haya to wakani ka badminton man wada yo away ka ni ka singi nga iskemu waman ko ikirku ya ki kon kondro kolot kamtam kitu ki wa emsap ki wa em isnyaw ka it ha ni ka jay ile ki na baha chi benta yarap ka le wapan yo ya ka spa yung ichay ikiya hay im. Hey jo ipor yo lutiu wanaga ni ka chnong umi ki wa yale ki wa ra nam ya ka district wa ka jala. Di percang o kamu advisor tu no ngabatan nganak muda jan dan tu mat jan bogan ni jan bojen ni pa la dekat kam ke lai luti de slam han rei han pia da yang bai phi thik ne te siao komen no bat nga kamu ngan ni sa chisin i gi nong i siao komen ni man yo yu ba ka won ko i ben kam hok kita le ni to du kat nem kam hok han rei de thu la chu ni ka mon nang ben miet ben tha ka mon yo nang và thô lát chu phiêu man go jing ku ya ki kon kontrol yo ko chno tanga sa chi sen nga pan pawe ga jing ro pat ga jing ku blai ya ka Lion Sports and Youth Fair ya kaniga badminton mat ko da pang kre ni ga ski bat nga kin pok gen wiang wa e kaniga badminton mat man go jing ku kham tang ya gitu ku em ya ka ta interest ko wo ya le ki bạn ngã api lele cái con ro kham tang wa wa no yo to tu mana de bin area sa ka kam ni yem em wan le ki te snyao ha ka lai e por yo p1 ya le ki ni ne ba la da to la da me mustat ri ke ri le ki la da boy ye represent ya ka block ya ka district le henry de ka jiwan jing le ki yo wa ni ya ka jing ku yo ya ka met ka phat ko chai ko nan asnya spa ka cai ka nang to spa ba ha hijing ibu guru jadi kini kikentin dengan secisi kitbok ken yang wa kani ka badminton mat udah inogri di Turuski uman go kecik kerpu bat yuluki ulamba dengan tiga dong ka cina dengan tiga cnong ka tha mi wan kita ki nong yele ki wo ra nam ra ro ya ka cnong ka tha ya ka district pat ya ka state ki ro mi jadi kini kikentin du kecak secisi di kublai yi kublai chimon